Izdajemo odličan dvosoban stan na Bulevaru Oslobođenja, 47 kvadrata u novoj modernoj zgradi. Stan je polunamešten, ima opremljenu kuhinju, šporet, rerna, aspirator i frižider. Stan se izdaje za kancelarije ili za stanovanje, kako god odgovara. Ima klimu, gleda na bulevar, svetao, lep, modern stan, odlična lokacija, fina terasa, sigurnosna vrata, spavaća soba ili druga kancelarija. Stan je odmah useljiv. Treći sprat, kupatilo sa tuš kabinom, ima i veš mašinu. Master 021 nekretnine, 064 6432 338.